U Knjaževsko-srpskom teatru premijerno je izvedena trio drama Blitva i krompir po tekstu mađarskog pisca Zoltana Egrešija u režiji Marka Misirače. Tri lika, sapun, umetnik i laki ulogama fudbalskih sudija nekih nižih liga u fudbalu pokazali su nam kako se zapravo u svakom od njih možemo povremeno prepoznati. Ovim duhovitim komadom prikazani su neuspesi savremenog doba. Pored toga predstava, kao što možete vidjeti, igra se i kamerno, znači publika je tu sa nama na sceni, vrlo je u tom nekom prenesenom značenju interaktivna. Iako je triodrama teška za izvođenje, glumci su uspeli da zadrže pažnju publike. Zahvaljujući odličnom tekstu mađarskog pisca Zoltana Egrešija kao i režiji Marka Misirače, koji je komad Blitva i krompir doneo na sceni Knjaževsko-srpskog teatra. U pitanju je stvarno jedan sjajan pisac, vrlo dramski, da kažem, spretan autor koji jako dobro barata karakterima, likovima i pričama. To su uglavnom likovi sa margine, mali ljudi u kojima se publika lako prepoznaje. Priča se ne završava srećno, ni za jednog od likova, a nema ni velike poruke, osim da život prihvatimo onakvim kakav je i povremeno porazgovaramo sami sa sobom. Možda problem nije uvek izvan nas.